Hello friends, lamsogo hai narok nai tongnai jota ni marate kijing songno. Friends, जों tini nalinai mong angke central government ni job notification ongkri faijak o jaga o hasti ni joto borok no o jaga apply khaimannai hingke narok nai tongdi o video no presentation paithak jara gosongor plan saiman lainai mo job ni bumung hoito bini post ni bumung tamo o jaga vacancy bwsuk jorti ongkhojak or education qualification tai nangkukmani tebo o jaga online date foundation start nai aborok sot jotono sungsaimannai norok kaisa ke oro nuknai norok nai tongdi aboni bagui video no paithak jara gosongor pulian nailagrana o jaga saimannai singmang ke central reserve police force ke oro nok saimanna short by hingke no CRPF omo job post ni bumung kai singoro nalinai bini o jaga pulia oro post ni bumung tai o jaga bini o jaga vacancy category wise bag jaga bujak tong ke singoro naligrana post ni bumung ka jaga assistant sub inspector omoni o jaga post ongkhokjak o jaga 143 ta aboni bisingo tongo UR ni o jaga 58 EWS ni 14 OBC ni 39 SC ni 21 ST ni 11 abai ke o jaga category wise bagjak gabon bisingo o jaga total hingkai ongkha 143 abai ke o jaga head constable ni tongo obongke total o jaga UR ni tongo o jaga 532 abai ke EWS ni tongo 132 abai ke o jaga OBC ni tongo 355 abai ke o jaga SC ni tongo 197 abai ke ST ni tongo 99 o jaga hingke total o jaga milogoi o jaga vacancy wngkha 1315 ta o jaga abai ke head constable ni simi no o jaga hingke abai ke norok saimanka sakani oro assistant sub inspector ni bo jaga total o jaga ongjak 143 ta o jaga vacancy o jaga ge sing number 2 nalifina o jaga pay scale or busuk theke busuk jorti o jaga rekha hingke sing pulian nalikana post ni bumung o jaga assistant sub inspector ni o jaga pay level hingke 5 abai ke oro mas norok mannai 29200 থেকে 92300 পর্যন্ত jaga norok beton mannai abai ke head constable ni sike borok pay level hingke 4 o jaga 25500 থেকে start wngnai 81100 norok o jaga salary mannai belai kwbang no norok o jaga apply khaidi oro S nalini singtabo age hingke oro sike borok o jaga 25 tarik 1 2023 omono tuinei borok ni S no count khainai gabon bising norok o sono asai nangnai borok sike son gangke 26 tarik 1 1998 ni bisingo jara asaijak abo hai borok ni bagui o jaga apply khaimani sikya borok gatai o jaga 25 tarik 1 2005 asuk jora tei oboni kwsaro nai norok ni age wngui tongnai borok ni bagui o jaga sirka date of birth saha jotono abai ke jara ST ta AC rok borok hingke toro government ni rule ni mote o jaga AC registration mannai 5 bosor klai sini ST rok ta AC rok bahaino janjani OBC rok bahaino abai ke mannai age registration hingke singoro number 4 naligrana number 4 hingke education qualification sikya o jaga apply khaina bagui norok 12 pass na nangnai hingke norok apply khaimannai hingke apply bahai khlainai abo sikya borok oro number 5 no nugui tongo how to apply oro hingke borok ni official website rijak o jaga website ni bisingtwi norok thangni apply ma khainai hingke o jaga presentation ni sangjaknai apply khainani abo sungmali tabuk tai busuk tarik jora last date abo busuk nalinai hingke norok oro thangni apply khaidi norok nang saireka o official website ni bisingtwi apply ma khainai hingke naligrana singo jaga date hingke rekha borok o jaga starting o jaga wngnai 4 tarik January 2023 ni thesini o jaga sangjaknai apply khainani norok adi ni thesini norok apply khaimannai abai ke norok closing date sikya 25 tarik January 2023 asuk tarik ni bisingo norok apply ma khainai apply khaidi norok jara apply khainai mana interest jara tongnai rok apply obosai khaidi o jaga belai ke sujok kaham tabuk rijak hingke chakri o jaga ma kaita sini jotoni life chai thanai aboni bagui norok
mane just job no phone apply khaji norok jodi eligible hingkai aborang nong barban masao hingke tini ni video asung sinai norok joto nai tongnai rok no belai kheno ani bokokti hambai hingke o mahikon kwrwng tong dani channel bai tei support khayi norok ni hamjak mano nango hingke tini video asung sinai joto no taisa hambai.